Udruženje mladih lingvista i prevodilaca u Bosni i Hercegovini je nevladina organizacija koja okuplja mlade profesionalce, diplomante jezičkih smjerova univerziteta u Sarajevu i drugih univerziteta i koja radi na uspostavljanju standarda u jezičkoj industriji. Njihove aktivnosti su rad na promociji, podučavanje i učenja stranih jezika, organizovanje kurseva, prevođenje, podizanje svijesti stanovništva o potrebi poznavanja stranih jezika, okupljanje jezičkih stručnjaka, distribucija jezičkih informacija. Udruženje mladih lingvista i prevodilaca u Bosni i Hercegovini osnovano je 19. jula 2005. godine. Ideje, vodilje i aktivnosti udruženja su: uvežimo se međusobno, okupljanje jezičkih stručnjaka, upoznajte drugačije, kursevi stranih jezika, upoznajte Bosnu, kurs bosanskog jezika za strance, mislite drugačije, prevodilaštvo. Ideja se javila nakon što je nekoliko nas završilo filozofski fakultet i željeli smo da se uvežemo i pokušamo da napravimo mrežu ljudi koji se bave jezikom, koji će na jednom mjestu pokušati jednostavno da rade stvari koje su vezane za jezik. Postoji li jezik koji se ovdje ne govori? Pa u biti postoji. Uvijek imate jezike koji se ne govori. Mi u biti najviše imamo zastupljene jezike koji se mogu studirati u Bosni i Hercegovini. Tu nije velika paleta jezika. To je možda 5-6 jezika do 8 maksimalno. S tim što imamo naravno članove koji su studirali neke druge jezike kao što su kineski ili japanski negdje u inostranstvu. Najrazličitije jezike, vjerujte. Mi uvijek kažemo da nema malih i velikih jezika, samo neki jezici koji su u jednom datom trenutku malo manje ili više aktuelni. Tako da drago nam je da možemo da otvorimo svoja vrata svakome onome koji je ljubitelj jezika. Udruženje mladih lingvista i prevodilaca u Bosni i Hercegovini organizuje razne kurseve jezika, obuke iz usmenog prevođenja, pripreme za upis na anglistiku, ostale jezičke usluge. Udruženje također organizuje kurse konsekutivnog i simultanog prevođenja. Mi u biti radimo od projekta do projekta. Imamo naravno razne projekte koji stalno traju. Pored toga imamo kurseve stranih jezika koje nudimo za građane ovog grada i ove zemlje. Također imamo kurs bosanskog jezika za strance koji je prilično posjećen. U biti, kad su u pitanju projekti, trenutno smo najviše fokusirani na projekat učenja bosansko-srpskog hrvatskog jezika i to je jedan projekat koji već duže vremena traje, koji ima nekoliko komponenti. Ono što je najbitnije pomenuti možda vezano za taj projekat jeste da smo na samom početku napravili web stranicu za bosanski.ba gdje govorimo o našem jeziku, razlikama između naša 3 jezika i jezicima koji se govori u Bosni i Hercegovini. Nakon toga smo napravili set za učenje, odnosno materijale za učenje bosanskog jezika, kako bi osobe koje žele da uče, bilo da su oni stranci ili predstavnici dijaspore Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu, mogli da uče svoj jezik. I sad smo pokrenuli školu bosanskog jezika sa srpskim i hrvatskim. To će biti ljetna škola koja će se održati ove godine po prvi put, krajem 7. početkom 8. mjeseca i sada aktivno radimo na promotivnoj kampanji za tu školu. Udruženje trenutno ima oko 90 registrovanih članova, diplomiranih bosanista, anglista, romanista, arabista, germanista. Registracija je vrlo jednostavna, dovoljno je da budete diplomant ili student jezika ili jednostavno ljubitelj jezika. Činjenica da je engleski jezik najtraženiji kad je u pitanju učenja jezika, jer danas naši ljudi vjeruju, a nažalost ili na radost to je tako, da bez jednog stranog jezika se ne može dobiti posao. To je najčešće sada engleski jezik. I također kad je u pitanju prevođenje, najviše trenutno na našem barem tržištu se traže usluge prevođenja na engleski jezik i sa engleskog jezika. Iako naravno postoji još uvijek veoma aktivna potreba i za naravno francuskim koji je vječno potreban, tako da kažem i njemačkim. Kod nas se javlja potreba i za turski i za arapski jezik i za neke druge jezike, sad već manje, ali također naravno postoji potreba za tim jezicima i što je potreba manja, nekako je i postojanje stručnjaka manje, tako da je vrlo teško recimo naći danas dobrog prevodioca za slovenački jezik ili za kineski jezik, što je nekad kod nas smiješno, ali jako potrebno u ovoj zemlji. Nadam se da vam se nije desila situacija da vam neko traži prevod sa recimo hrvatskog na srpski ili obrnuto. Jeste. To je veoma česta situacija, čak rekla bi. Sva dokumentacija u ovoj državi mora da bude prevedena na sva 3 jezika, odnosno mora da postoji na sva 3 jezika. Većina web stranica, posebno zvaničnih web stranica, trebaju da budu na sva 3 zvanična jezika ove zemlje. Tako da vjerujte, to je jedna profesija koja sve više postaje aktuelna. U pisanoj formi ima logike, ali nekako kada se izgovara zaista nekako zvuči malo šega. Pa tačno jeste, ali jednostavno to je ustav naše zemlje, to je nešto što mi moramo da poštujemo
i mislim da su, evo, ako ništa, jezičari koji se bavi tim jezicima sada došli malo na svoje, jer im se tržište proširilo. Članstvom u Udruženju mladih lingvista i prevodilaca u Bosni i Hercegovini dobijate elektronski magazin svaka 2 mjeseca na vaš e-mail sa sadržajima i informacijama iz jezičke industrije. Također, vaša biografija unosi se u bazu podataka i time omogućava spajanje sa poslodavcima zbog mogućih stalnih ili povremenih zaposlenja. Članstvo možete prisustvovati predavanjima ili seminarima koje ovo udruženje privremeno organizuje. Dobijate i pristup biblioteci sa dosta rječnika i literature iz lingvistike. Pa, postoji profesionalno udruženje prevoditelja i to je nešto što je onako prisutno svugdje u regionu, prisutno svugdje u svijetu. Mi nismo samo udruženje prevoditelja i drago mi je što mogu da kažem ovom prilikom da je osnovano udruženje prevodilaca Bosne i Hercegovine nedavno i da je to udruženje koje će se bavi upravo zaštitom standarda u branši i tako dalje. Mi smo specifični po tome što smo udruženje mladih ljudi i bilo nam je upravo to u cilju zbog toga što jednostavno, nažalost, živimo u vremenu kada mladi ljudi nekako dobiju priliku da diplomiraju, ali onda zbog toga što nemaju iskustva, ne dobiju priliku da se zaposle i to je jedan začarani krug iz koga vrlo teško možete izaći. Ne možete dobiti iskustvo, a bez tog iskustva nemate neki bolji posao i tako dalje. Tako da nama je bilo ključno da to budu mladi ljudi. Specifično udruženja mladih ljudi koji se bavi jezikom ne postoje u svijetu, tek tu i tamo par nekih, to su uglavnom neki podmlaci udruženja iskusnih prevodilaca, tako da kažem. Tako da mi nemamo baš s kim da se previše povežemo, iako se povezujemo sa udruženjima generalno koji se bavi sličnom problematikom. Mi smo prije neke otprilike možda 8 mjeseci bili na jednoj konferenciji u Zagrebu koja je upravo okupila ljude iz različitih udruženja prevodilaca u našem regionu i imali priliku tu da razmijenimo neka iskustva vezano za standarde, za tržište kakvo je, da li je uređeno, odnosno koliko je neuređeno tržište prevodilačkih usluga i tako dalje. Udruženje mladih lingvista i prevodilaca u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Federalnim ministarstvom kulture i sporta stvorio je i prvu internet stranicu posvećenu isključivo bosanskom jeziku bosanski.ba. Stranica koja je posvećena isključivo našem jeziku, znači tamo je navedeno gdje se može učiti naš jezik u Bosni i Hercegovini, gdje u inostranstvu, kako se to može učiti, koji su udžbenici i tako dalje. To je nešto što je jako značajno, ponavljam, posebno za predstavnike dijaspore Bosne i Hercegovine, jer već druge i treće generacije naših iseljenika u biti gube jezik. To im je nešto što je i za njih ključno i što oni stvarno žele da poboljšaju. Eto, mi dajemo tu neku priliku i nadamo se da ćemo uspjeti u tome. Detaljnije informacije možete pronaći na web sajtovima lingvisti.ba i bosanski.ba. Pozdrav!